too much GH. Me did that say Japan. A break and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam I say love you. You go on my didn't share if from my channel where the brush for any adult for me now. On my 2020 no and IGP and a police company for Eddie MLB it be wo mu ka say e drew 31st night bia ma asofo mo enhye nkomo a e de fear and panic e beba o man mu na omo de sa one no e betu mu no and I hu asofo a omo se omo no omo ye bold enough omo babontre e be kekan bi so omo a sebi omo ntimi enkasa na omo esuro no omo na edru 31st night so a omo enhye nkon na omo a omo de omo ye bold enough no de edru 31st night no kon so de omo be hye nkon somebody like prophet Nigel Gaisie or challenge IGP say on the onsuru and don't you know edru 2021 31st night no aye December no Ghana for nyina di omani ekogu prophet Nigel Gaisie aso de mo say o nana o ka say o be hye nkom ntino ene hye nkom na ye de na ye hwe eno so ntino prophet Nigel Gaisie ade a ono o chiri say o be challenge no na prophet Nigel Gaisie a ono only found the leader general overseer emma asori a ye fe no hero chapel no o hye nkom na emu no o hye enkom no ono no sabio o di psycho bi egbe wu mu uti ase se ka abo odwan se eda na egbe gu odwan no so se ka na abo no owu a oman ye nyina no o metumi awe no uti ase na prophet Nigel Gaisie eyusu kro bi ye fe no umofia e di hye enkom na kro ye fe no umofia no amanfo akọ dictionary mu agogo akọ all over the places no ye ni ekro bia no wa ye fe no umofia land nanso prophet Nigel Gaisie eyusu ye owi oba be wie kom hye no na oto bomb na bomb a prophet Nigel Gaisie eto nse saban we omo ejimi na se omo asofo no e kapea na omo na aban no esuma ne kraman no ti se IGP no se on betata omo enti no prophet Nigel Gaisie eyusu kraman edima IGP sa asem no okan no I was shocked say masa se bi o se o yusu umofia kra o de ye ba o ba be wi a o ka se ye yusu kraman no so on be chemudi a na se o man de ye bogoso enti no amonfo ebo mani a kire IGP se IGP sa asem o de se wan chira ye be ga se o kwa no o ye John ana se wan china ye be ga se o kwa no se o kwa bro hu pe na o ye enti ya ma at the right time no prophet Nigel Gaisie the who refin ho no akọche no na oman IGP so di osie ye oyo breaking news sesi ya abewu ene say approach for and say IGP o ma cho letter 3b aye okay long letter ejama prophet Nigel Gaisie say omra eye CID for headquarters aye 28 of Samantu we are no omra na umofia prophecy na odi bae no if you grab umofia prophecy grab no uhwemu a esa e create fear and panic dada ena yesa buza se umofia no pono afri fa because wo man Ghana mu ensa wo hye come there say at least no ukrom ka ho eno ntino CID4 actually the man say 28 omra no be baba nsem ndo be fuchim say e kroben ena fe no umofia na same way IGP and say CID4 invited a prophet Nigel Gaisie no and ma kwabrambo bi ansa na say ye che no ai eniko tum no what say no say IGP say dia na kwa say intimidation bi na say an oye and say with her team bi na say an oye and no IGP be yanka we the onjai prophet Nigel Gaisie that way they now on fun where they end. Alright. Where abe woman pi kasa o masa IGP enye ma hu hia de wo nye
ye penipa okum JB Danko edu hwe no wachi because JB Danko edu ne wu no ye koche sexy dondo no sexy dondo ebo bidi na wo IGP no na wo dan no na wo ni police commander e wakra ana asem no wo ni first person ya wo interrogate sexy dondo enu ti sexy dondo e kan zen picture na wo di sa document no e den empo omo asanka se postmortem ema JB Danko edu no ayera sanse bo nyina no IGP umfi na so bi ko hye nkom a wo say nipa no yeden ombra alright to me there what IGP is doing there bogus me can until say obey silence and as until say aban e be twa asole mu saban entimi antwa asole mu pa dia lie untimi ka say mo bi hye nkom o e de oboa so far as asore e ho man mu kwa de e kom hye will be there oh say asore ni ho de e kom hye ni ho enti no the best thing I Ghana for some years is some go asore e Ghana nyina e no so enye possible say here cause Ghana is a Christian country that's a Ghana is a Christian country there e be there na go asore and you say abai engu asore who are you to ban prophecy? Who are you to give a precaution for prophet say more enkase? Oh, unjimi can't say can say no. Me you know prophet navigates invitation on the man on my bogus. He know what they're going to say. What you say? Because obeka say ehunhun nyame na yi chie no say onyu so umofia. And you know umofia na any sad koneko busa onyekopo say dey ni umofia. Navigate can say that. And the IGP. So far as I sorry that's what Ghana nko there. No way I will say all the precaution to a prophecy and the bogus it will never work. It will never work. What I say? Sir, Oman penye ku say one band sorry there. Who IGP who give by the prophecy. Though one can say bandit there. O say na anye and create fear and panic. And the Oman channel therefore. Not saying the boho say IGP. I invited a CID for I invited prophet navigating efa move and commission now or be woman. So da no abrabo I say Jacob abrabo. Ye sure wo de na so na de bia una mama ne hu. We eyokun akuntu eyokun na so se wade ma ne nsa so a na de nyina ye din. Ma ye share Friday way half night na ye mbom pae. Too much GH. We did that say Japan. A breppy and Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko son show mo. No anybody de bia. Madam, I say love you.